Nkatha cia mwanya mutegeri wa Wero TV rongamite bwega tha mugwanja cia muthenya ngakwira ni bwega no ntuba gututhura na gututara tumbe kuthura tugikuringa nacio uria ntuko itite na mbere ajakiri metha yetu ya nteto jako marietu ni Nele wa Kithinji ngakugwata ugeni na tukiambiria na kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya gukarakira obisi cia mabati kuma thirikari cia matora irambiria ugorobo ntuko ya igoro gavana Muthomi Njoki na ratongererie kumomorwa gwacio kuonania mwambirio jumwero Joarity Ngugi ba kaunti ya Tharaka Nithi akiuga kwambiria tariki 1 ya mweri Jua 8 ni babati kwithirwa bathamirite obisi njero Muthomi agitejaniria nguto cia thirikari nene ni rekirite kigina kiao kiri murandi jojo agitariria gucumbuka bari na ku kagita kare barombaga utethio kenda kuthirikiria mwako jojo ende cia Ngugi cia utheri obisi ikomba kwithirwa ikireta uthiobobu erubu wa kathwana ja ofisi cha Ndikota Nkuruki na tariritie barabara ya keria gweta Magutuni akiuga muthia ajua kiumia giki irike na kinya gutariria roji gucokwa kiri tauni ya kathwana ojaure mwandiki wetu wa nteto Nicholas Chabari agutariria Nkuruki. First of August. First in August. All employees of Tharaka Nithi County who are supposed to be at the county headquarters, plus others who are not supposed to be there, will be operating from Kathwana. Kulingana na gavana Muthomi Njoki, tayari ithithino oria bethiritwe bakithithina nyumba acha mabati riria kube kuthira nonto mwanka athaino Tharaka Nithi yethiritwe ikirigira agutethirwo ni thirikari nene kuthina mbere na gwaka nyumba acha ikaro binene ebia county mwanka athaino county yoyongwa nio ebiakite na birikiria after miaka 11 tutaweza kutoka kwa ile nyumba ya nyasi na tuingie kwa nyumba ambaye Mungu ametubariki nayo kupitia kwa taxpayers wa Tharaka Nithi na Wakenya. That is why today I'm advancing also to see you demolishing the old MBC now ya Ngendi. Kwa hivyo Mungu akubariki. Hata kijeje Tharaka Nithi ndugu zile kwa muri. Ndo tie bombera tokana nilete kama Muthomi Njoki engirite mbele cia county miaka iri kenda twaka county headquarters uma na arake rugo kyo project national government ukakwele project national government report ya control budget ora better sio mtu mekake ni kwa kagira mtaroni wake ilivyo tuelete ncho kutolelia bench ya national government ya county ya bonge wa control budget chuma cha ya kwa yao sawa sawa. Kwa miaka 7 tulikuwa tunazungushana hapa tu na watu wanaitwa public works. Badala ya sisi kupewa pesa tujenge, pesa ilikuwa inaenda public works. Alafu wanatuambia kuta contractor asongi haifanyiki. Kwa miaka hiyo yote ni kudhereja ikafika pahali tukaambia hata contractor we hata pesa tutatumia ya mwananchi wa Tharaka Nithi County, kwa sababu zile counties zilianza mapema bila kutusaidiwa na serikali kuu, imemaliza na zikaingia. Yes. And I stand here today, I'm not ashamed to say, for the last 2 years, kama kuna shilingi hata moja imeingia hapa Tharaka Nithi ya kujenga county headquarters, mtu anionyeshe kwa account. Akiuga gikaro giki kinene gia kaunti ya Tharaka Nithi takio Kathwana na ethirito airutaniritie muno kuma gutuika gavana guthina mbere utigira iyo karabwega na kana roji na aretire guntuko hindi mwanka athaino kwina kinyamara ya roji nontuba kwithira kwina contractor wa waka barabara kuma keria mwanka Magutuni agitangite roji onto akuga no mwanka ruchokwe. Ni vizuri contractor ajue kwamba you do not make the roads for people when they are suffering. Nimesema ni Wasco na directorship yangu ama directorate yangu ya water department, we must have water in Kathwana restored before the end of this week. So asipofanya hivyo sisi tutasimamisha barabara. Kuma ikaro binene vya Tharaka Nithi Kathwana, Peter Nicholas Chabari.
Uria ni muruiri giti kia mujumbe gicigo mbunge kia Bori Jawe Mugambia Ngaine na meneretie kigina kia basari kiria gitengeria aritwa gukurukira CDF ya Bori. Akiuga ni tubesa tunini muno gutongithia kithomo. Akiuga mbeca cia ngiri 3 na ngiri 5 hiria ciejagwa aritwa baingi itinganaga. Igitiga ciari baingi bagicumbuka kuri abisi muno baria bathomaga ome ya gicigo mbunge kia Bori. Akiritambitwa akiri antu obegie mbasariji kuongera kigina giki kenda kunyia murigo Gakimutegi ari na ijitariria. Musesa kuma Bori Mugambia Ngaine na agicwaga giti kia mubunge gicigo giki aruga mbasari cia Bori riko nenkaniro itiko guna murito mwe na muciari mwene nontu mubunge oguntu guko Mugambire ndikiri ari nenkanira tubecha tunini mono na murito gatigwa kireya gathino theri ni ataumba kwa mwana mbashare ngiri 3 mbashare ngiri 5 ikamutethia atia na mbeca cia CDF irio cia kung'ana cia kuonenkera ana betu ego bathimaira ya ndawa na mbeca ite ciaku mbeca iji imung'ana jwa antu babure jura antu babure betha banenkeri kwa utiga kuthimaira antu ya ndawa ana betu ibanenkerwa mbeca cia kung'ana nontu na nde betha bate kuona mbeca cia kung'ana kinya bokaba bageta shukuru cia kuraya de ikonania ugo utina utu ndene education ya antu baburi ntuko ciaku ni ntare webere otongerie ne bubu kenya abo kurema nontu abo kuremete na ituonete abo kuremete na antu nande bakwambiri nyo kurega ukendo kinyeria antu mantu jara ya tio batethia Nkurukia Ngaine na meneretie thugania ria mubunge Mugambire ndikirire wakanyomba cia mareima nthi cia fonda bosi nchukuria kirwa tekiniko akiuga ni njira imwe ya kuthiria chukuru eno gutiumba gwita gwaka affordable housing ndene institution yetu nontu nyomba iji bweborua gaikeja kwenderua antu asukuru kiwanja ya sukuru ina kyo gigethwa kiri economy ya kirua no roraire economy no roraire ni onto institution yeje ni erokaira ye economy ya biashara betu bakirua ena nde no roraire puru ni onto ndera na betu nyabakae kwa tumbasari tugukwaja na twangoro bageta kuntu kungi kuma gicigo mbunge kia Bori ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga Mutegi Na tugitana mbere itwa ria Kieba ni riumbite kwithura rigikunira ntura ya Nguori interecia gicigo mbunge kia Mbere South nyuma ya kana ka miaka 3 kwithirwa gakiorokera kirida odoria mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki wa Mushiri akurikithia. Family imwe kuma mwena wa Ngiori wandia muvuria thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Therero ni rasakaika vuva ya mwana wao wa miaka 3 kugwa ndemuri na gukua. Kuringana na suwe wa mwana uyu uria uramenyekana ta Adriano Wavata arauga arethire mwiri wa mwana uyu wererete mairi ari wirari wake wa mugundari. Uguo ndiere ngitungwa ni mwana yani ngiona kindu kiri manjiri ndinamba kwerewa ngiuga kangubibirie munene ndu kiuke manjiri na guti kindu tutigaga manjiri wangithie ngiona ni mwana rietwa riakwa ari wa Andrea Wavata no akwambugire mbu wangi gwanthi riu na hauga mbu andu etura ni makandire guka kumbitika guku ciuria nyingi irena ekaria mwena uyu na family ino iguru huria ni uriku uratigire ngitia ndemu ino itari mvinge kuona ikoragwa irena kuvuli thaa cionthe. Family ino itumagira mae ma ndemu ino na urimi auma bakathie na bau ndemu na guti mundu kumenyaga na tondu ndemu ikoragwa ibingitwe ndi cionthe ni na uma wa undu ucio no tune mutino tondu ni mokangi mucio muno na ndemu ikoragwa na kiburi mweno anja na ndari igikorwa na konji mweno wa kiria wa ndari ne ikoragwa iri save muno uguo kwigwa ucio wakiuga ati ikoragwa save riu ni mutino tuteci kuria wauma
wa ngoma watutangi menye bingorirwa ni ndu varia mwiri wa mwana uyu utwaritwe mochari ya Embu level 5 guku uthuthuria ugikagwa iguru ria giko giki twita kariatura rire ntwabutwo nundu ucio na nundu tutanakorwo tukiona thiini itura riri rietu na turi aturi niturakoretwo tutangirigirira undu wa muthemba ta ucio twana muthenya wa umuthi nituraigua tuyakinyiririku muno nundu wa undu ucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia netete na mbere kwiringira ndebe tukerekera kithurano-ini kia mwaka jwa 2027 akiuga kanyene ka mwaka jumwe njure thiritwa ari ngugine nethiritwa akirita ngugi nyingi sana na naguciitikia akomba kwithirwa akiongerwa gipindi kingi kia miaka 5 akomba kwithirwa akirita ngugi nkuruki atombe kwithirwa tukigwata ripoti kuma kiri mwandiki wetu wa Nteto John Thiga. Chalimoro wondi athwana giciko bunge atiganewe na arendera muthia baumbite kuba bagiakiro bioski bia kindi une mcio Oji Muchoi arake aria muthenya wegoro kagita kubirugura gavana kaunti Meru Mutumanto Ithinkia ugite ri nitagari ri kaumba kwari giukire biashara babo nene itwegerene kenda torwora kioski yine kenda tuitethia heshima Eba mama betu barabenda iria lamine kanaterine thirikari yetu county twamwite wukiria abiashara betu muno mwananchi uronthe kabisa bottom up economic transformation agenda ira ya William Samoei Ruto nio yetu iniona maturene na toriua Antobale Moro tunawapenda sana. Mheshimiwa Oji Muchoi Leboya yapo ina waziri wa biashara no topa kulita bamami betu lamine araba atandikande tobe kira kioski nekine heshima untukora mwekoroe kira tukwache twawe kira sukuma siake kira mavokando akethira arenderia guntukwine heshima nitubureterete mbeca ikundine na au maturene nitubureterete mbeca cio buringa jeki nikenda bongela tu biashara tubwe na tuo mbeca ici yiterwa muno kurutugira ukira department ya cooperative na nteto icio onda twebwete na mwaka jumwe na mutumaka wakanya miaka 5 tututuria ntore ikagitani wa gavana woyo mbite kwigua akiwa wena kurutaniria ngwe na atongeria bonthe na mono thirikari nene kenda mtoba Meru bakaumba kuba bakiona matunda maramo bati kwigua makioneka kumania na thirikari inu ndeboire itukuritaniria ngugi na thirikari ra nene ya William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki na Daktari Mutunga are MP wetu na tutemenya kweba kuritaniria ngwe na thirikari vijana inkomeiba kwethira bamwe bena maoni tofauti lakini ende baba wethira wena maoni tofauti ri burenda mutume ta aeta kiri one term de buritira mbeca inko bureterana tiko kioria na kinyo opposition wanje sio ka opposition huwa no ombere eta ke Kalonzo Imatiani no uri konge ikachagua ikarua Ganenge maraga mbere ino nabo kwenda mbeta na ondoende opposition ni mchanganyiko mandu. Serikali no agere William Samoei Ruto niere to support Professor Kithure Kindiki, to support William Samoei Ruto ta president wetu, to support Dr. Mutunga ta MP wetu. Iripota ndo cha Weru kumantele Chalimoro wondi athwana giciko bunge atigenewe stimbeta wa John Thiga.
Nkatho cia mwanya Mutegeri ni gwitana mbere kurumira nteto cietu cia weru thaa mugwanja kumane na ripoti iu tuone kanya ga kunogoka tukomba kwithira tugicokera nyuma ya kagita gati kuraja na rugono rwa kwambararia urimi bwana incho. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Nataka kanyakika kathongika gwete green. Nange. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Karioka ngentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Jojo onekana ndukene chionde. Na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Jojo nane netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Kambia kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanya ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokoraga Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia. Irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash,
layers mash, kienyeji mash na bingi bibingi. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kurina ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui byangu kuchiankara na byangu kuchiaku thinja. Boja thatu tigira ngo kuchiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo antachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidhiria nguko chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje? Chakula ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sound. Joy Max Animal Feed. Nkugwate ugeni okaire gatwite na mbere na ntito cietu cia weru tha mugwanja. Amemba bagi kundi kia rugusu CBO kuma Ntumburi wa ndini ya Kibiricha ni borite thirikari kwigika urimi bwa njuki na kinya kubatengera kigina. Iba kuromba kinya thirikari kubatwaria kuona thoko ya naincho. Nionde kinya borite ya Kenya kwa mukira urimi bo tabore tukumenyithwa ni Gakimutagi kuma bori. Gikundi kia arimi boke kia rugusu kuma Ntumburi Kibiricha ward iba kuromba thirikari raithiria muno urimi boke nontukire urimi thirikari riukiria murimi wa kawa mira na urimi bonge ndi bakariganirwe murimi wa uki na nkuruki bakiromba nkinya gukombeka bacura thoko ya uki kaingo bokira Mumbu biya kuromba thirikari muno nontu urimi ura bonge ontu bakawa ontu wa makandamia ontu wa avocado na urimi ura bonge bonze bakinya boikwachie andenda thirikari ni yukiatua ya ilibo ya urimi wa njuki wakuya wanatenga pesa ya arimi ba njuki kwetherwa iko support kinya antu na beehives kethera iko support antu na nya ya stand ja yu to kwenda janande to ikinoria kuru bokuigwa njuki bado indawe ne na ndawe cancer thirikari tutethie muno guchwa market ya na incho twari vya njuki na incho tuchwirwa na ara tumba kumiendia na bei njega tuchuire thoko ira tumba wiki atontu maugo twinayo indi thoko tutinio ntumwikiria karibabu bangi kuri murimi bobo nontu nurimi butari na wira mbingi na nurimi bwena oguni muno ngine kundi bira bingi bio ate bio an example kuma ke kundi ke CBO ke rugusho urabona ni mfano moya na actually rugusho rutere rugusho ra iricha na Ntumburi wina mbali sana nonto neria ndi njuki sana kuromba antu betu ba Ntumburi na bara bange kunthe na ara bari anto ibachiukirie bari bo ibatige gweta ira kweja wa musanda gitui musanda inyajwe ja tuyewa tukare antu kwemwe ndi bibinge ngere myanya kinya bo bagerie guciukiria bo ngwa ntu twerigaira gutethagua tugaciukiria
tukaewa support tukomba guciokiria na ingwetekia batu tugafaulu muno no te thina ika tugwata nkurukia gweta ira utethagua njuki taka kwenda muno ruji rurwingi rwa kuri mari enda kiruji rwa kunywa thithia na inchu ayuthi baba kwenda muno kwandikwa saa ici nthi kuru yetu ya Kenya ibukonete na ngugi cia kwandikwa kou tutonye ni kiri urithi bwa njuki no turithi nya nyumba na igatutethia na inya family ciatu ikandepend na njuki tombo karabwega kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi. Baingi bakorire batemiji muno hindi bakomiona yatweka nkombo nzarene ciao na nandi utikara ndaika inkai utamitega thimo cienjire kuthia utoro na nitethagia muno biasharene mathomone na aria waraniria na ukinyaniria bothire amwe na bo thimo iji ni itwekete kitharimo na mpanga o tongera utumiri bwa mitandao gukathuka buru mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi na thuranirite rugono ruru rwa mwanya arwa wega na uthuku bwa thimo na kinya kwa na ataalamu. Ciajire gutethia muntu wende muntu no wambiritie gucitethia agicitumagira na njira mwanya na nkinya njira imwe cinge cia muthemba warweburia kioria ate intu igana mathaa kana ndagika ciomba kuthira utaringithitie kana kuona thimweni aku ya mubuko. My friend ya minute yamwe thirira migala ngira iradimu ona tugo ne to like vibrate no nkwego my friend mira mkalita kane na ka vibration kiongo kambera inda ikigana omba kuthira utaringithitie thimweni aku ari ntiomba kumbekara na thimo ion mfaite wiga thimo ion nonto thimo no kila kitu thaino warweburia imbere ya kuja kwa thimu na ta utoro bwaturangaga na nto bakagita kuna ta baturanagia eriko na teuna ne akoringwa thaino ni anu ekoringwa no mbetho ne customer ko ndingera tamwetege otwa thaino ne customer ko mbeta tamwetege hello hello Mariza mundirire tugwatanire imwe kwemwe kumenya kuja kwa thimu na tagwatethirie na kuja kwa thimu imbi kwathukirie na nkinya muthia kumenya akaugo kamutaramu manto megi utumiri bwa thimu. Kuna kabuthi nilikuwa nimeweka pale, watu wote akina Gubo walikuwa wanakuja kupiga kwa hiyo buthi. Sasa ndio kuna buthi hapo sasa ilikuwa pale, walikuwa wameniomba nafasi ya kuweka pale. Akoro mundu athia kwetha mundu ngia ekioro hii akathi kumwetha na ringi thibitari na komire thibitari ona akuire ukaigwa mundu ana kwere mundu akuire te na umuthi ona mundu angekua ta umuthi taruge koma kurabirira turamenye tha cigana tha imwe na nuthu turatokumenya koma gikubia uthiurukite maturani ntuo gwa ntuo mataoni barabarani na nkinya miturire yaku ya ntuo gwa ntuo thimo yaku ituraga njarani ciaku kagita konthe na baingi bachore baku bakirutaga wira ciao cia ntuo gwa ntuo na thimo ya njaramu. Taliu information kama na government kana maunto mara essential tamasha na maunto tamau tumenya through thimo ona ntuko ni andu bate tumagira TV muno utotani ule undo goma na pikipiki besa nyingi mbekagirwa through thimo na ngatumirwa customer baingi bakwa pandingagira through thimo na thimo ni advantage keni kuja kwa thimu gakwaretire nthiguru akubi mbeca akubi wira akubi na nkinya itumi bionthe bia nthiguru ino kuja akubi na gwem igochi hadi wale wasafi kumaintain ndio muhimu. Kuna mamuri wangu fulani na wanapenda rapa lakini zinakaa ngori rwaria rwetukire antu mwanya batutaririe thimu burerutaga wira twambiritie na ringi biashara mwanya na nkinyo tumiri bwa thimu kiri uchui bwa mbeca ninde mwendu wa maguta na mwendu wa irato kio ringi bwa biashara nintumagira thimu mauntoni maingi muno especially lera nkugura mirigi yakwa gutena ndi kugira mirigi yakwa ta Nairobi kana guntu kola janu nto tairatu netugwiraga ta Uganda thimu nintendagia muno nonto I just ndingaga thimu ake ngetia mirigi yakwa na ikaumba gonkinyero ndukani aria ndi Jolio sentolo boda nyandu tagira nikuma lera thimu jiejire jantendirie muno onto thimu na ntayo bisi yakwa ne ondu tagawira nayo emboka ginyo tugweka mbitira customer kogu thimu ni kila kitu keni
no gutuma mbeca nkirauga muntu ni adi andekere mbeca yunkene nconoka cio koguo itagwa inje ndimoni atutethire na njira nyingi muno tari unkenda muntu Nairobi ntitinda ngeciria no kujukia ndimo tukenaria nawe thimo ntugonie gitumikaga ata kaumo ga kithomo aritwa na nkinya aremi bonthe baenekete biongo biao thimoni tayari kugwata momenyo kumania na thimo ino. Itasaidia walimu kufunza hayo masomo yote kwa sababu huu si digitali pekee. Ndani yake kuna ile masomo ya primary, ya junior, ya SNE yote iko kwa hiyo mitambo. Kwa hivyo shule itanufaika na itumie hii mitambo na the information kusaidia kueneza na kusaidia sana hawa watoto ambao wako na shida. Imo etwikite gicunje gio turo bwanto ndeni anthiguru kagitaka gutari gwe umba gutigana na thimu ino ndagika nkinye imwe kia ithatu thimu eu kikamatite eu ni akaunti yakwa nontu kila kitu mbikirita thimu ni ira inde oke thimu ira mea kwina wega no thukua yo uthukua thimu ira gintangite muno nontu no ithagira rimwe customer kuringira teno abari akambira kwara kisha ringi customer kuringira utuko si utanistua tu ni wakujia tu. Haya. No ugubua mbakwana wira. Gotebonge. Meaborori gocenjetio. Ugubua mbakwana mutu. Gotebonge. Ande mwaje gwatuka na mbokana nduko no mwa gwatuka ntonga terimo. Ande mwaje no tentu kwake. Ona kinga rate itedira. Nuije thimweni akue na mathara gwaku. Na maliko. Uyu uri muthia wa gicunje gietu kia mbere kia rugono rwetu rwa mwanya nthiguru ya bioni turikane nagwo muthenya uyu ngikenda kumenya mara maumanirie na mara majanirie na thimo matari mega ngikuretera rugono ruru rwa mwanya nthiguru ya bioni kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kumania na rugono ruro mwanya rwa nthiguru ya bioni nweo tukona kanya ga kuthira tukirikiria nteto cietu nkurikani kiri nteto nkurukio kwamba kuthira kigwatania na bauti kiri nteto cietu cia 1:30 na kinya 3:30 Jako marietwa ni nile wa kithinji ngakwendera muthenya mwega.